Yetkil. Oldu taşlar oldu. Taşlar oldu. Taşlar. Tolkun palvanlık esep taza. Maşallah Tolkun palvan. Tolkun palvan aman bolsa tuğanlar mınakey. Bugün Kalaman Ulaq'tın 6. sorunun taşlagan palvan. Жаллабад областы Базарқорған rayonuna karaştı. Beşbadam ayının palvanı. Belgili palvan. Mıktı palvan. Tolkun palvan. Ay maşallah soru bulmaz. Halk gibi Tolkun. Özünün atı aslındağı atı. Özünün atı Pakiliçki. Habi degen atı menen. Mınake Tolkun palvan. Mınake murduna çene pışkırgın. Жылқыңа çene ышқырғын да ушуну айтат мынакей. Азаматтын жакшысы, бирде мырза, бирде кулдет, аргымактын жакшысы. Чапсаң гүлүк, сатсаң пул дейт мынакей. Кел кой, машалла, кел. Агаларыңа бир дуа кыл. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим палвандар. Мына бүгүн жакшы ынтымак кылып, улак кылып, элди чогултуп, макелерибиз жакшы улак кылып берди. Rahmat, Allah razı olsun. Barınarga. Her bir palvandan özünü görüm. Rahmat, amin. Maşallah Tolkun palvan. Beşbadam aylının mıktı palvanı, belgili palvan. Özünün atı, Habi degen atı menen Tolkun palvan sorunga taşladı. 5000 so'm sorunu. Maşallah. Улақта Базарқорған районына қарашты Бешбадам айылының палваны Толқын палвандан интервью алалы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қандай болды бұлақ? Улақ өте жақсы. Жақсы, е? Улақ жеңіл. Екі улақ тең 55 килодан екен. 55 килограммдан, е? 55 килограмм. Жерге түшкенге жоқ, құлырға жоқ. Таза болды, е? Ана ушундай улақ болды. Әрбір палван силден ашырса ошого сыйнат. Машалла. Барын атын кармап, жардам берип, бирден ашпаса ошого сыйынып калат. Атыңардын Pakiliçkasın ne? Bu Habi degen ат. Habi atı menen. Salım taşları. 3. salım 10.000 so'm taşladı. Maşallah. Ulan degen talammasında taşlar. Жақсы çağ veringsler. Rahmat. Maqul. Давай, Джамал.